Hello friends, welcome to our channel Habi Jidi Nduba TV. Thank you. Uyu munsi nkabanje kubabwira ku mezi nako ntago ndi buvuge ku mezi gusa, ahubwo uyu munsi ndavuga gusa ku minsi igize icyumweru. Abantu benshi cyane bibaza iminsi igize mu cyumweru mu cyesipanyol. Muri mu cyesipanyol abantu babyibaza, ariko se iminsi ni gute? Ariko niba ukurikira iyi channel yacu kabisa, ebana uyu munsi uraza kwimenya. Umunsi wa mbere witwa Runes ni mande. Mugira ngo ubwo mwabyumvishe, Runes ni mande. Hagakurikiraho Martes ni umunsi wa kabiri. Martes ni umunsi wa kabiri. Ngira ngo ni Tuesday. Ubwo Tuesday ni umunsi wa kabiri, ni Martes. Miércoles ni umunsi wa gatatu. Miércoles ni Wednesday. Miércoles ni umunsi wa gatatu w'icyumweru. Jueves ni umunsi wa kane. Jueves ni Thursday, umunsi wa kangahe? Wa kane w'icyumweru mu cyesipanyol. Hanyuma Viernes ni umunsi wa gatanu, nuko twavuga Friday. Viernes. Hanyuma rero hari umunsi dukunda kwita umunsi w'isabato, uriya twita Sabado. Saturday, Sabado ni umunsi wa gatandatu. Uwo ni umunsi wa gatandatu. Ninde bambwira umunsi ukurikiyeho wo ku cyumweru? Ese mu cyesipanyol bawita ngo iki? Bawita Domingo. Domingo ni umunsi wa kangahe? Ni umunsi wa karindwi. Ubwo ni umunsi w'icyumweru, tubita mu cyongereza Sunday. Domingo. Hanyuma rero tugerageje kuyisubiramo, ubwo duhere ku wa mbere, ku wa kabiri nk'uko bisanzwe nyine tubara, tuzavuga Lunes, Martes, Miércoles, Jueves, Viernes, Sabado, Domingo. Reka nsubiremo nanone. You can repeat after me. Lunes, Martes, Miércoles, Jueves, Viernes, Sabado, Domingo. Thank you today. Thank you, my friends. Don't forget to subscribe. Ntibagirwe gukora subscribe. Tuti yagiye nkurikira buri munsi, ubundi ngiye nkwigisha ibintu, ngiye nkwigisha utuntu kabisa tw'ubwenge. Iyi channel ndimo ndatangira, ariko nzagerageza, so I will try. Ndagusubiramo nanone bwa nyuma. Lunes umunsi wa mbere, Martes ku wa kabiri, Miércoles ku wa gatatu, Jueves ku wa kane, Viernes ku wa gatanu, Sabato ku wa gatandatu, Domingo ku cyumweru. Ubwo ni umunsi wa karindwi. Thank you, goodbye. Kora subscribe, share, like, comment, ukande no kukazogera, hanyuma tujye tubana umunsi ku wundi. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha.